mayam ahoba kubak amatang kubina ba ng sinzela. Manipur amadi ngasigi function asigi presidium members sing siri pumna maku ehakna Department of Fisheries ki mahut sing jaduna dakiba mayam pumna maku a very warm welcome to all of you. Jahi kudingi 10 July asi National Day da kunga tarulak suba National Fish Farmers Day asi pangthokpa ngamjaba asi yamna maru oiba jinjal ama oibata natana aikoi mayamgi livelihood culture the invaluable contribution of our fish farmers, fisheries professionals, scientists and all in the breeding of Indian major carps, which transformed fish in production and led the foundation stone of modern aquaculture in India. Kumna magpo awang bathakta ikai kumna bocheri okoi na hin nuktil kaya khai na awida magda mokoi bu awang bathakta ikai kumna bocheri. Once again, on behalf of Department of Maya kumna magpo kurunjeri. Ekoi Department of Fish Fair cum crop competition ga mari leina award 2 lakh rupees asimasu sir na kusin na bigida dinamani se Sir, the district na Putoki Pasi 85,840 kg. S. Bhupendra Singh Kayan Fabi, DFO Bishnupur 6,140. Urungpo. Koisi chahi khudingi 10th of July si National Fish Farmers Day na tum pangtok na lagli koi sigi maru iba activity si koi na mamang si higi hai tare ko ingal sa ko gi melada ngagi competition na mato ngagi competition na to ki ba prize winners ni prize bi ba daga tongan ba district sing dagi koi ngagi sector sida tongan ba contribution pi ba koi fish farmers sing felicitate to ba elicited tawraga moi the prize biba atu da sunatana koi department gi officers sing extraordinary achievement leiba moi sing se honor to biba atu gi minute ni tase mamati asigi no tase koi fish farmers day hari se nga gi maram da tabak to kam sing da dedicate to zaban no ni koi asigi no asigi tanda se lojaraga koi na manipur gi miyam na bil to janing bati koi manipur da putoki bangam ngagi keno se sabi tuna nga lebi tuna koi ki semet concept pakat na pagno da mateng pangbiyo koi mapan dagi pusla punga sing se honga ga su tungda yamna hachang da hazardous chemical me yamam nyor samha da Andhra Pradesh gi pore baro se koi na market da 160 pira ga yolim se hongen na koi na dikhang da ni na puncha chari ado Andhra da gi 15 days 20 days pathadana ba koi gi yalaki ba chemical mayam asna koi gi hachang da sarak pa matam da dikai ta hachang da protein nutrient sin da haw ba katani hachang da yam swai adu gi mhot pudi koi manipur da pathokpa khala tang laga su 250 to 160 pi laga su koi manipur da pathokpa nga si leira ga de koi semit lon da su mateng pangani adu da sunatana nga paisa se koi manipur da oi na ba kunga ka le ho ba den ona unemployment youth unrest amadi tongan ba fishery gi allied activities ta thabak tawriba mayam sing sida su thabak pirak ka deni
hakchangsu phaba nagi manipuri economy da su khitang mateng pang ngamba na khoi local nga charasi aduga khoina mapangi nga si yare mukhai sabitana bhaijari charga khoi hakchang su am sui mekai sarin je khoina ningol sakobugi matanda fixed to be price 1200 per kg fixed away to the khelakpa 3 kg matak 5 kg matak toman price rate matame main terus ini ngol cakap betul nanti Manipur dah putus pasaring se, pesa yang nak cost sang se cost production itu cost sang se kari akan saring se atau apa ngas ni yomin na bayar di mai di carnivore soy bani na atau pengas se mai nam pluin satu bani na bukti muda kau na saring yok ke harga di saring itu kena atau thada bayar aku saring se na satu itu tungan bigumba kaman kampung masih di ek ada moigi machinjak khwaidagi nungaiba machinjak ni tanara sabagi aduga mapan dagi pusilakpa saring chen khongi chen kaina kana mapan gi samudra dagi turena chokudagi phaba saring ina yam keno toroga machinjak tharga loiba natabani na cost of production che yam name and except transportation ga aduga tani atana akoi sedana ek pokpa dagi machinjak thada da bayatre dagi tongan bus stages mayam sita moi sigi production tongna one of the state mayam changak padana production cost se wang bani to koi sareng loiba koi gi farmers se koi na sarkar na grant ama papo people electric se papi mamangi mata pigani na lock from maga koi gi because of certain administrative inconvenience I get koi gi kai ma gap kra lena ke se papo pida na lady na koi department de director de anjan na bibi na ba administrative department da tum request observe ne to handa mukti koi gi honorable chief minister su koi ken ki ngagi ken sectors de na thawai yo ni na koi na soita na bi sareng isma koi na grant kuma subsidy kuma kra bibi da di tongan ba farmer miyam sing su masing hengkata gadi koi gi demand je kra mit to banga magadi demand je kra handan banga magadi koi na sareng gi rate se handa banga magata haitna khalle je sareng puthok pasdi bisa pai changba kenoni na sareng gi farmer tara kun le ri bisde hena sareng ke su yokna ba hengala ko leite koi kenogi hobby gi na passion gi na pukhi na sareng tara yok poduna commercial de chingre to commercial gi oina sareng yo ise koi mi tara trama te train to size de gi yen hengat pangam da ba adana ne to koi na sarkar na kari gum grant kum or subsidy kum kra bibi bangam ga de sareng gi koi ki demand se koi soitana mak mayam gi demand se loina bak fulfill to bangam daga so khara handa halaga de koi gi sareng gi rate to so handa ma control to bangam ga tan kal koi taseng na hairda koi na koi gi calamities relief fund ki su claim to bayai ana tabi do jikti guys na insurance ki company su changchul le adana insurance ta ki su koi na claim to bayai su tam ta do kai na question akoi tongan ba ising isau gumba deki tongan ba natural calamities into the koi nga ge farm destroy to ba deki nga sirak ba adugumba thok ta banate koi sigi kari gumba emergency matam da so koi na kami singi protection da mata hapa yen ba lang yen ba dagi kena to ba adum department gi taraf de so ngam mateng adum pira ga sulai adu so matak da koi na project ti tongan ba insurance ke ya mana koi gi si na calamities torok ko matam da claim to ba ya na hang na sig tanza se lokcher ga apel to jeng de ngami khuding mak koi gi insurance register to bi koi khang double lega da so koi district fishery officer DFO gi office ta chapiraga koi gi sigi services se koi na facilitate to jeraga tongan ba calamities torok ba accident torok ba da koi insurance ki mateng pangje ki ba apel department ki taraf ta thamjal